Pemirsa pawahan kasus COVID-19 ring nasional kauningin nincap ring tanggal 19 April warsa kali-tali kali likur. Wilangan ipun kantos penyiuan diri. Kawentenan pasien padem COVID-19 tedun sayang ring arahina sedurungnya nih, wenten 317 diri. Rauh mangkini wilangan ipun kantos 300 talian diri. Lianan ring punika, pasien kena mewah ngelangkungin wilangan kasus anyar, ingi punika wantah kalih talian diri. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyihnaeng pawahan kasus COVID-19, kantos ulung ngatus 317 diri, dadosnya kumulatif ipun kantos langkungan 6 juta diri. Raris pasien kena wenten langkungan kali talian diri, asapo diketalar pasien padem wenten 304 diri, dadosnya kumulatif ipun langkungan 1 seket talian diri, utawi kali 0,6% selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret warsa kali-tali kali dasa. Wilangan pasien COVID-19 sani kantun kerawat, kantos langkungan petang dasa talian diri, miwah suspek wenten langkungan 5 talian diri. Diah Dewi Bali Pos, Nguningai.